Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza bakomeje kudukurikira bakomeje kuba natwe umunsi ku wundi muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugeza nizere neza ko umeze neza. Niba uri mu Rwanda, niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma nkurarikira no gukomeza kuba natwe muri aya makuru ndetse kandi no kubahiriza amabwiriza ashyirwaho n'inzego zitandukanye yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ntidusoze umwaka nabi, cyane ko icyorezo gikomeje kugenda kidutwara abantu. Ikaze muri aya makuru, nayo n'amakuru ajyanye n'ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo n'amakuru ababaje kubera ko abantu bakomeje kugenda bitaba Imana bahitanywe n'iki cyorezo cya COVID-19. Navuga ko cyongeye gusa nkaho kigaruka mu Rwanda mu isura nshya, ndetse kandi leta y'u Rwanda ikaba yaramaze no gufata izindi ngamba zikomeye zihariye zo kugira ngo iki cyorezo cye gukomeza guhitana abantu mu buryo by'ukuri budasanzwe. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kuri wa 15 Ukuboza yagaragaje ko mu karere ka Musanze habonetsemo abantu bagera kuri 39 banduye icyorezo cya COVID-19, babonetse mu bibasiwe kurusha abandi nk'uko yabitangaje. Ni mu gihe mu gihugu hose habonetse abandi bagera kuri 85 mu bipimo 2294 byafashwe. Aba barimo rero ababonetse i Musanze, 30 babonetse i Kigali mu bagenzi binjira mu gihugu, 8 babonetse muri Rubavu, 3 babonetse muri Karongi, 3 muri Rusizi, 1 muri Ruhango, n'undi wabonetse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Hapfuye kandi umuntu 57 akaba ari umukecuru w'imyaka 70 apfiriye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma bakaba baragize bati twihanganishije umuryango w'umubyeyi w'umugore w'imyaka 70 witabye Imana i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ngibyo rero mu by'ukuri igitigiri cyangwa se imibare ikaba ikomeje kugenda izamuka y'abapfa bahitanywe n'iki cyorezo cya COVID-19, kuko ku munsi w'ejo twari dufite 56, uyu munsi barabarwa ari 57. Urabona ko rero imibare ikomeje kugenda izamuka. Muri rusange abamaze kwandura iki cyorezo bangana n'ibihumbi 6,832 bongeye 85, mu gihe mu by'ukuri mu ipimo bimaze gufatwa ari 6,753,517 hiyongereho birumvikana 2,294 byafashwe ku munsi w'ejo. Abakize bangana n'ibihumbi 636, birumvikana hiyongereho n'abandi bagera kuri 40 batashye ku munsi w'ejo cyangwa se bakize, cyane ko harimo n'abasigaye bavurirwa mu rugo. Abapfuye ni 57, birumvikana hiyongereho n'umwe wapfuye ku munsi w'ejo. Hanyuma abakirwaye barangana na 739, mu gihe ijanisha kubandura ringana na 3.7. Ngiyo rero ni ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda. Icyorezo cyahageze mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 14, cyagaragaye bwa mbere ku Muhinde wari uvuye i Mumbai. Niwe cyagaragaye bwa mbere, ariko bishatse kuvuga ko ntibishatse kuvuga yuko ari we wakize mu gihugu cy'u Rwanda. Biranashoboka ko wenda cyane hageze mbere, ariko kikaba cyaragaragaye uwo munsi. Yes, nk'uko inzego z'ubuzima zikomeza kugenda zibitangaza. Hanyuma rero ni icyorezo bivuga ko gifite amamuko mu gihugu cy'Ubushinwa. Abenshi bamaze kubimenya ngo mu mujyi wa Wuhan, igihugu cy'Ubushinwa cyaje gufata ingamba zikomeye cyane, icyorezo kigenda gicogora. Ariko ubwo cyasaga nkaho kigenda gicogora mu gihugu cy'Ubushinwa, ni nako cyagendaga kiyongera hirya no hino ku isi. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaroretswe cyane, ibihugu nk'Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubwongereza, za Brazil, Ubuhinde. Uyu munsi wa none navuga ko bikiri kurwa n'ingaruka zikomeye cyane zasizwe ni cyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus. Gusa ikiza umuntu yavuga uyu munsi ni uko urukingo rwamaze kuboneka, hari inkingo zigera kuri 3 zigiye gutangira gutangwa, ndetse mu Rwanda haherutse gutangazwa amakuru yuko izi nkingo bitarenze mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha zishobora kuzaba zatangiye gutangwa. Mu by'ukuri bahereye kandi ku bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura iki cyorezo cya COVID-19, cyane cyane abaganga, kuko aribo bakora umunsi ku wundi cyangwa se bahura n'abarwayi kandi bashobora kuba bafite iki cyorezo, nibo bazaherwaho, ndetse n'abandi bantu bose bafite ibyago byinshi cyane byo kuba bakandura icyorezo cya COVID-19. N'inkingo rero mu by'ukuri umuntu yavuga ko zatinze ugereranyije n'uko abantu babitekerezaga. Bifuzaga ko inkingo zazakiri kare kugira ngo abantu bakingirwe bakomeze imirimo yabo nk'uko bisanzwe, kuko iki ni icyorezo kidasanzwe mu mateka y'isi, kuko cyahagaritse ubuzima, gifunga imipaka, indege ntizagenda, ubuhahirane bugenda nabi cyane. Ndetse uyu munsi nanone navuga ko ibihugu byinshi biracyari mu ngaruka zikomeye cyane zatewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Mu Rwanda iminsi mike ishize mu nama yateranye yayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inama y'Abaminisitiri, ikaba yarongeye gufata ingamba navuga ko zihariye zikomeye, kugabanya umubare w'abantu bagenda mu modoka rusange zitwara abagenzi, amasaha yavanywe saa 4 ashyirwa saa 3, ndetse kandi mu minsi mikuru azashyirwa saa 2.
ubukwe bwarahagaritswe, imyidagaduro za gym n'ibiki byose, ukabona ko mu by'ukuri n'icyorezo cyateje ibibazo byinshi bikomeye cyane. Ubukungu birumvikana bwarazahaye cyane kubera icyorezo cya COVID-19. Gusa nanone ntawabura kuvuga yuko inzego zibishinzwe zakoze akazi gakomeye, harimo n'abakomeje kugenda bashakisha inkingo, kuko nubwo tuvuze ziriya nkingo zigera kuri 3 hari n'izindi nyinshi cyane ziri mu igeragezwa rya nyuma, bivuga ko zishobora kuboneka mu bihe biri imbere, hanyuma isi yose ikaba yakwirakwizwa inkingo, ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba byiza muri rusange. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino. Inyuma y'indwi zitandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umurepublikani arongoye Sena McConnell yaremeye ejo ku munsi wa kabiri ko umudemokrate Joe Biden ariwe perezida yatowe. McConnell yarakeje Biden mu gihe perezida Donald Trump akibandanya gushikiriza ko amatora yabaye nk'ubusuma kugira ashigwe ku ruhande ntiyongere gutorwa. Uwo mutegetsi wa Sena yashikirije ijambo muri Sena ya Amerika ko kubona Biden yaratahukanye amajwi 36 ku 232 ya perezida Trump, igihe intumwa ziserukira batoye zabyemeza ku munsi wa mbere, bigaragaye ko atsindiye manda y'imyaka 4 muri White House. Trump ntiyashotse agira icyo avuze ku byavuzwe na McConnell, ariko yavuze akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter ko hari ibyemeza byinshi byerekanye ko habaye ubusuma mu gutora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abana barenga 2 miliyoni bo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze ukwezi kurenga bataronswa ibifungurwa. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigega ca ONU cita ku bana UNICEF Henrietta Fore yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batewe umutima uhagaze nuko abana bateba kuronswa ibifungurwa, imiti n'amazi hamwe n'ibindi vyankenerwa. Fore yavuze ko ONU yiteguye kugeza ku bana ibyo bakeneye, ariko ko bakeneye inzira yo gushikayo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko ryananiwe kuronka amafaranga akenewe kugira ibihugu bikenye bironswe incanco, ibipimo hamwe n'imiti yo kurwanya COVID-19. OMS ishikiriza ko abantu barenga 71 ku isi banduye COVID-19, harimwo abarenga 1,100,600 uwo mugera umaze guhitana. Umuhanuzi mukuru w'umuyobozi wa OMS Bruce Arwed avuga ko OMS gifise igihenge c'imiliyaridi 28 z'amadolari mu mafaranga akenewe mu gufasha gukwirakwiza incanco za COVID-19 mu bihugu bikenye mu mwaka uza. Arwed avuga ko iyi bihugu bikiri inyuma mu majambere byasizwe inyuma n'ibihugu bitunze mu guhiganirwa kugura incanco za COVID-19. Asaba ibihugu bitunze guterera amafaranga mu mugambi wiswe COVAX washizweho na OMS kugira ibyo bihugu bironke urucanco ku giciro gito. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri karasabye abacangero bose hamwe n'abarwanyi b'abanyamahanga kuva muri Libya. Yemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama, harimwo n'Uburusiya bwagirizwa guha uburenganzira ikompanyi yitwa Wagner kurungikayo abacangero. Libya yinjiye mu ntambara kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu 2011. Uburusiya bwamye bwagirizwa gufata mu mugongo abacangero barwanya leta ya Libya yemewe na ONU. Ibihugu 15 bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano byasabye ikurwa ry'abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangero muri Libya nk'uko biri mu masezerano yo guhagarika intambara yemejwe n'impande zirwana mu nama yabereye mu Budagi ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi. Ukwigenga k'umwuga wo kumenyesha amakuru kurabangamiwe kw'isi nzima mu gihe abategetsi bafashe ingendo yo kunumya abamenyesha amakuru bashikiriza ibyo badashaka mu kubafunga, nk'uko ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenyesha amakuru CPJ ribivuga. Ishyirahamwe CPJ rivuga ko abamenyesha amakuru 274 bari mu busho butandukanye ku isi, aho ibihugu by'Ubushinwa, Turukiya
Misiri na Arabia Saudite biza ku isonga mu bihugu bitorohereza abamenyeshamakuru. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose. Nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora guhongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingingo nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari twafitiye muri kano gatondo. Ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu bamwe bo mu burengero bw'igihugu ntibishimiye ukuntu igikorwa cyo kubasha mu mirwi mishasha ifatiye ku mikoro yabo kiriko kiragenda. Abaturage bajya kuvuga, abayobozi bakavuga ngo reka ngo ibyiciro mukwiye ni ibi n'ibi, ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo kubyicira. Uburyo bwakozemo ntabwo byanyuze kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri oca umuntu ufite 45 ku kwezi, ariko ngewe pe usibye naho hantu mpinga ta 45 njya nkuramo mbisi. Abo ni bamwe muri abo banyagihugu batishimiye ingene igikorwa cyo kubashira mu mirwi bita ubudehe kiriko kiragenda. Mu gihugu cy'u Burundi naho amashirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba leta gushiraho itegeko rigenga uguhanahana abakozi n'ibihugu by'abarabu. Igituma muracumva hanze hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera kuyavugwa mu Rwanda mu vy'ubutungane, aho umuryango wa Paul Rusesabagina waraye witwariye societe yitwa Genjet Aviation ikotesha indege, hakaba ari nayo yatanze yatwaye Rusesabagina imbere yuko yisanga mu Rwanda atazi ingene yahashitse. Umuryango wa Rusesabagina witwariye kandi witwa Constantin yo mwongere. Izo mpande zibiri zikaba zagirizwa ivyaha 8 vyatanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Inkuru irambuye na Venus Nshimiyimana. Ikirego cyatanzwe mu rukiko rwa district ya Texas y'uburengerazuba mu rugereko rwa San Antonio cyatanzwe na Paul Rusesabagina n'abagize umuryango we bose, umugore we n'abana be. Bararega ikigo Genjet Aviation, ikigo gikodesha indege gifite icyicaro mu Bugereki. Icyo kigo ni nacyo cyatanze indege ivugwa ko yakoreshejwe mu gushimuta Paul Rusesabagina. Undi ugaragara mu kirego cyatanzwe kuri uyu wa mbere n'uwitwa Constantin yo mwungere, ari Genjet Aviation na Constantin yo mwungere bararegwa ibyaha 8. Icya mbere, Constantin yo mwungere araregwa kwica itegeko rirengera abashyirwa ku ngoyi aho baba bari hose, ikaba ari nayo mpamvu ashobora gukurikiranwa mu nkiko zo muri Amerika kubera uruhare abamurega bavuga ko yagize mu kubeshya Rusesabagina ko yatumijwe mu nama mu Burundi n'abakuru b'amadini agakoresha indege ya Genjet Aviation kugira ngo amugeze mu Rwanda. Ikirego cya kabiri niyo mwungere aregwa no gushimuta no kujyana bunyago, igikorwa gihanirwa mu nkiko za leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano Amerika yashyizeho umukono. Icya gatatu, araregwa gushyira ku ngoyi n'ibindi bikorwa bigamije gutesha agaciro Paul Rusesabagina. Icya kane ni ubufatanyacyaha n'ikigo Genjet Aviation cyatanze indege yatwaye Rusesabagina n'abandi bakozi ba leta y'u Rwanda bavugwa mu kirego uko bakoze umurimo wo guhoza ku ijisho Rusesabagina bakitwaza niyo mwungere kugira ngo bamugereho bamwizeza kumutumira mu nama abatanze ikirego bita inama za nyirarureshwa. Icyaha cya gatanu kiregwa societe Genjet Aviation na Constantin yo mwungere ni uburiganya, kuba baramushutse babigambiriye bakamugusha mu mutego babizi neza kandi akawugwamo. Icyaha cya gatandatu nacyo kirareba ikigo Genjet Aviation na Constantin yo mwungere, bararegwa kuba barafunze Rusesabagina mu buryo butemewe kandi bagahuza igikorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo afatirwe i Dubai yajyamwe mu Rwanda atari ku bushake bwe. Icyaha cya karindwi nacyo kibareba bombi, n'ikibikorwa bakoze n'amagambo yavuzwe n'abandi bafatanije byari bigamije gutesha icyubahiro Rusesabagina, kumwogeraho uburimiro ku buryo byamugizeho ingaruka mbi, bikamuhahamura, bikamutera kwiheba no guhangayika. Icyaha cya 8 ni nacyo cya nyuma, no kwica amategeko mpuzamahanga
mpuzamahanga icyaha cyarezwe sosiyete Genjet Aviation na Constantin Nyumwungere gushimuta, gutwara bunyago, gushyira ku ngoyi, kandi ababarega bakavuga ko bafatanije na leta y'u Rwanda yashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ikirego cyatanzwe n'abunganira Paul Rusesabagina mu mategeko batandatu bari muri Amerika, umwunganira mu Bubiligi Maître